Hingke borok sabo nono daily wo sini khoroksa nono receive khaipinai help khainai ang thangka nasingai ka kebo phaya Phalia. But luckily ani dol khoroksa fro daily wo tongo ang afur bono call ma khaihorka call khaihorke boss ano receive khaipecho hingke receive khaima pore hingke hotat ke to tongnani bor dano saja bono receive khai ano Dehradun no borok talang thanai Okay. hingke tang the first time thang tong Mana payment khanai pekya. payment khanai ba everything jotong najak Okay. bor sabo payment khai hangke borok khaisimaya song khai de horka Okay. khai de bang to main tam ang education thangai porina senang Correct. haita presently ke sang tabu Udaan Career ini kaja sang consultancy khulukjak abo ke education and job consultancy ta so Udaan Career je consultancy abo hangkang kai mane agin simino tongmani no bokhorogo Okay. hangkang kai abono tabu in service khainen bagi to somoy nango so ang nije no omoni knowledge gain khainen start khaigata mane as an consultant ning tamo nin tam role ke ning tamo mane nin than tamo experience nin tam knowledge tona nang e obo hang nije no mane asuk je years tongmani abono ang accumulate khaigata obo hangkai tabok sini kono particular abo hai kerije ning o college an thangni o course pore di je bo prepare khayo taborom di bo Bangalore thanamo songa rohonai Kolkata West Bengal Maharashtra Pune nini Delhi je anywhere in India bo je jaga thanamo songo je college thanamo songo prefer khayo sangara help khaine ke jore bo decision nai miang tongkha singapore ke singbono references naita je ning nin bagai mo sanai bo jore abono select khaikya ke ba bin bagai te suitable ng thamta Khulumkhai kya khajan takhok bhugu songno norno puilano sini country ni 78 Independence Day ni khakaham khakupur tei hamjama ya faru gitini ang nong bagi tubi phekya neichi ba episodes trini episodes so sini bisingon narai motomungi manjak phekya bongkha Mr Aisiri Debbarma bo kaisa katal Udaan Career ni education tei job consultancy bo kaisa chalogui tongo keseng tini bini thani o Udaan Career tamo abo saiman layana tai bini naharmung abrok seng saiman layana gangke asa kok sayawi let's start our podcast. Hey, norong nai tu kita tong kaham college so admission nana ne without any donation. Hingke norong tawana di Udaan Career ni through tui norong India ni top college admission ngi manai ramari combine no. And norong kabang courses offer kaizago like MBBS, MBA, M.Tech and BBA. Tebu dongo oro nursing, B.Ed and kabang courses. And the best part is no donation. Plus norong o jaga manai free career counseling, loan support and scholarship assistant. Choose Udaan Career for your brighter future because your success is our mission. Puila na ngani ang phayugno Lamsogo ani podcast so nang bahaitong kaham no dara nono belekena Hambai ma ya fro tini nang ano nin podcast phai jorar ma bage kok thaja thani chana pare ang monono beleke Hambai nang tini ani podcast so manjong bagai nge seng chenglasiban brother nge puila na mon sema mo chung nini sini mung tebo kamke sini nai tong nai rongno nang kisa khulogoi sadi ani mumungkha Aisiri Debbarma ani para hangke East Nagar near St Andrews School abo kalayo lefunga fasingota okay ngangke tabuk nini family ro sabu tong ro kisa sai sini family ko tabo sungkuninya ama bai ang hangke tai to gasung ta khub khana tok aw ngangke nini lekha pora tei ro kisa samasya ka nang tam ro khai kya tai tabuk tam ro khai tong kisa sai kana ang ani schooling khaikya St Andrews School agi tomana ba Blessed Andrews School hingke a schooling hoite na ang ani matriculation ba khaikya erpore ang diploma khanya thaka in civil engineering abo hingke Daurai District Polytechnic Ambasawa o ambasawa erpore ang diploma paibe yei ang B.Tech khanya thangka same civil engineering gono abo hingke ang Tolas Institute of Technology Dehradun ni aro hoite ang pursue khaikata ngke nang boyaro paikya ang paikya 2017 no emne ang afro tam nayan kisa abong thanga
back paper ngai thangka tabo back paper mani bo kaisa life ni kaisa bo kaisa failure haino khobjago but abo ang sanamu jong gisa sukro bi sauna tangnai khata sure sir ab joton manna bisiro manna amne engineering por khakai to sajago je backlog is the backbone of engineering sajago do but abo mane tam hanai tabo ni funny way bon saga but abo sajago abo haikaita tabo reason nge tabo sawon nge 2013 no ang thangka ang B.Tech khaina bagai so afro ang first time Tripura ni thangai tong phataro saisung thangwa ang afro ikan kono idea korai mane ang just tamong kang B.Tech khaina mo song engke ang NIT and TIT wo ang one suka but ang tam one suka ang ke education to tab oro khaibar same thing the thing is ang jodi phataro khagyang ke ang te different culture diversities of India exposure ka ham ke tebo kaham ke saimana bagai ta engkang ke abon bagai yang muchung khaje particularly kahya jaga thanani so ang North India choose khaikya ar misang Dehradun choose khaikya reason engke tabong gaban kaisa tamne ang asa kutung choya sang one so gaje Dehradun ngake kisa thanda jaga hanita endo tabo climate ara same no tongo to ke thangka engkang ke yang bo idea to gari briki thanani so khoroksa borok tongo ang me bung to mention kheliya sang bon bin throtei thangka engke boto pula furana kogri kha je i manai sungno no apni ni muchuma college on sung admission are nai nung sungno asuk 25000 direct fee sasina tamsa 25000 bo donation sanka to thik ase ang to idea gari saga to thik ase 25000 ang rinai ko kare ke bo sawang saga ke daram non je 25000 ni mani bai tabok ang a jaga no rano tamon help khaiman o mane admission bai dan abo admission ne bagai ta janu B.Tech engineering ne bagai emne enke nanya do ang saimiya abo emne nanya enke emne direct se college of contact khai ke nang khaine ke khaimano ni merit wise bong khaimano ta aban kun ideas kare because after ano ke particularly obo high knowledge renai kare guide khine kare counseling khine kare okay enke ang afro thangka ye thangka hange bon yakte no ang ani tamnai flight ticket botani ka enke bon yakte nang admission manaka ye bo ana sauje manai nang tabu thanga ga no nang airport soginyai ang thoro ni Tripura thang departure ke thangka aro arrival ang kha Delhi bo direct flight sogiya engkang ke bor sabo no Delhi bo sini khoroksa no receive khaipinai help khainai ang thangka na singai ka kebo phaya phaliya but luckily ani dol khoroksa fro Delhi bo tongo ang afur bono call ma khaihor ke boss ano receive khaipecho engke receive khaima pore engke hotat ke to tongna ni bor dano saja bono receive khai ano Dehradun no bor talang thanai okay engke tang the first time thang to ano payment khanai pekya payment khanai ba everything joton na jak bor sao payment khaya ke bor khaisimaya song khai de horka khai de bang to main tam ang education thangai porina senang haita engke ani dol sano receive khai beka ke receive khai pore engke bobo how bang bang thang hotat kyang bono call khai rihin mani ge dokun mote salsa adjust khai kyang yang ko lot so go tongkha ge sauso tongai adjust khai kya tan dinong engke ang bus by nijina bus ticket ani ke ang ma thangkata mana bongno no call khainai liya da khai kya khoroksana call khai je main ano je contact khainai bono khang call khai kya botam sa ani dol tonga jaga bono no receive khainai chau ye bobini number bur kha bina dol ni ang call khai kya call khaimen tam sa ang tabu Dehradun ya ang tabu onyo jaga phaijak yang saga dara nung tano kogri ja hai yang to first time se phai tonga gun chemia ye tabu ang tam khainai ni bo saw nung direct college thangnen chau ke darang direct college thangnen no ang sai chemia lama chemia buti kuno ar mane tabu nung jaga katalo thangka hotor kita nung adapt khemi yang thang hediba yang kun semia nang hain si rang raman bong na he hain ni rimani jate borok ano kaham ke guide ke college ora tuninya bagaita ke to tobo tai ke basa help khane ubai to gurei thangka ba jokon hediba ke ang teisa yang sungya ko nyot ticket tan ka bus ticket tan ka thangka thangya ke a jaga wa tam nai agi ni ani school ni dolok tongo মানে abo contact ma khaikata yang Facebook te ang afro Facebook kaisa status re ka sogoi te aje ang o jaga bo phai tong Delhi wang sobai jage sin dol nukha Facebook friend khoroksa ke bo phai ana help khaibe ka help khaibe inge to thangka taina maina yang ka contact khaike college thangka college thang mane amo saime je college city bas haksal hini do salo ta na city by like around 20 km salo salo yang thangka college thangang ke puila gate je security tongnai bana sungo tamni bagai phai yang sakang admission ni bagai phai ko basa admission ng jagda yang saka receive phunu din sabana yang saka receive dan yaw grei jana admission khane bin yaw se receive sarang ka nang habi meya and plus ang pro hostel tongna bagai ba
abo rizak ta inke main ke tabo hostel tongna bagino accommodation hostel ang khata angke hostel ne mage warden bo receive sano te security bo receive sano yang saka an than to receive koroi je ani je guardian hisabe bo tongmani binja gose e bo saw nang receive sar ka nang hostel tongi simaya e bono call khair din saw ang call khair ka call le receive khai ka thing no yang saka darang tabo ate henang tongkha receive nang tongkha nang ano kisa help khai gradi bo saw receive to ani room ose bo rent room tongko tongmani ta nono tong tao bahai kiri phai manai ke saga dara ni to ni friend circle tong na the maybe mana bo excuse sim ri tong hata excuse ri tong ta ang ge bo sawo ani yang friend circle ko ang saga da bana ni friend circle to tong na bono sai pa no bo to ni nok sin nai bon sai pa na ki help phai ge di ge bo sawo ai ke to ingya gang saga dara na ga ge ang ni doga ni tala jabi pan pai ri so nen saga ta nang ge sebanya pan nang tong to pai ri wona ninga ge to bang receive nang tong ka ge bo sawo atike to ingya nang college receive thandi ge mane ang ating tong hata o manu atha admission namak lekhata aba heng tong hata ge o kaisa kok samgre phati bai puno sorry inko abo pun bai phati nya par khaimia hai yang sangka kai ba college sangka kai ba sawo bingo bem bong receive to di bona sage ba college receive na din sawo ge aba hai ke no mane komse kom na for like 5-6 hours sang atike nya get a passer to ni jaka inke e poreng kai ko college ni din sok pa kya man problem to manu khabla din sok pa inke bano nakha kok saka emne bo je fru ang college admission inka emne college hoita ana interview bona har ka bro online job ke udare phone tin har hota inka fro botok bumung senior ja sangka acha nang Aisiri Debbarma nang B.Tech ni bagi phayo thik ase inke bo naikha listo naya koi je fru bonu ka registered inka kai payment okhai jang ke apor ke to thik ase inke bo rohor kata inke tobo ang apor first time thaman ba bukha kisa ai mai ngai kap se ka khong to kap liya kap na musung ithang aba haita so ang e a furun simin ang kisa realization phagya je tabu phator porna bagai ngang kai proper guidance te proper knowledge te proper counseling nang correct tabu sung jemon ang face khaima hai kemam borok tong na abo tang sinia joto no bor baba hai face khaija asing nai inga kai e pore tang kaham gena porikha ke poriya koi ke fiaba je pula thamburu kaisa osubidang khaka tama adjust nani borok bai different culture different people for us and not India to different chamurok inge to tebo saina manu se not India wa notice samborom bike treat khai tob Dehradun da se khaya tobo motamoti cholibo aba haita inge abo adjust nani ke time nang kha ya time nang furono kisa go second semester songre lateral entry ngai bla second semester back paper phai thangka ya back paper phai mani inge abo haina je kam ke focus khaimali ya furu je proper guidance maya man budi ke khaine ni plus sung ang oro je ang diploma khaithang ka sin mongai Tripura university khobjago abo ke Uttaranchal university ye university o shiping thango pura different question pattern ng thango abo haita kya jaga adjust ma jaga wa kisa time nangai thanga e ta time nang ja pora wa kisa sani focus yang ke back paper khaikya back paper ni bagaino je ani je B.Tech parsio khaimanu kisa time nangai thanga ta aba haita gazori nang oi shiro zori yaka bag bong la khamu aba hai no issue mane nang tai alka samu bada khaitong ke ang actually je furang graduation pai phakya ang 2017 of je fur phakya ang school of pula pharangai kya as a teacher ta ang as a teacher abor pharangai kya so a purun simino ani kaisa interest habi phakya education te bahap phakya inga kai a furang phurungka phurma pore ka ang ulo last tamangka je sini metric student borna ang tamnai sungto apana sung tuition hino ang free tuition ni ka bangno so that borok ka hamke metric ote bo mark score khamana bagaita mana ba Agartala da nanin parada ang parawari ka pro ang phurma ba sen under school phurunga and tuition phurma bang nogona for free tuition ni kada borona so apro borona phurungka phurma ang apro kuno saimia je result bahengno but borok ta manaya bo lucky da nai da god blessing na saimia jotto mane ka hamar kena score kena pass ngam student Ika apun simang ta mana nije kaja self motivation mangkha je ari mane borong help khai jodi a borong nung jena help khayo bojore success ngka nije step happy ngo hediba ika apun simang te motivating kha je ang tebo je mane je amte education je nang tonai rono je tamne je mane financial je shortage sungi tong education khainan bagai borong ang apun simigi tebo rinani chengkhata ko ba hai chengman step ni hoite no
आं सिनि आगेनि जे ग्रेजुएशन टीम तंगमानि जों बरबाय गोबांमा त्रिपुराव जों सार्भे खेलगा सार्भे हिंगा आबनो जों सार्भे बमानो चुबा मुंबो मानुता तो जों सामनो रो दिगेरो थांगा इंगे अमरपुर रगबो थांगा जों आरो थाङै नुइगा जे सिनि बररक तामाने एजुकेशन तो हाकसाल सेको माने तैनोंनानि फेसिलिटी पन्जो जे गरै के जों आ जागाव जों सिन्दल किसे मिसे थुमला याखै के जों रांगरि के बंनो हेन्ड पाम्प रकाय काबखा के जों आफरो जे मानसाक जों जे मानसाक बनो कलम खाता बय जे तमन जों प्रोवाइड खायका so to bonu khaje kolom khata boi rima simbai to ingya bono sung phernai banango he diba ingkang kai sung abani bagai sung wansu lakya kebang mano tam khaiman ge pore wansu lakya but sini dolok je friend circle lokta boro yang boni onya kaza best dong thangka so er pore ke to ang solo hang thang paikya solo angkang wansu ka tam khaiman ge kaisa bokor ko phaikya tamo counseling education counseling aba haike phaikata inke ang wansoka jodi ang mane nogo simi asui tongkhai to ingya ke jodi ang tabu kaise education consultancy pan khulugiri kha ke to kebang borong saimanai afruke ang parawar rima haino kebang whole tripura wono jotono je nangnai rona ang rimanai heni wansoka ta ke aba haini simi ang je tabu sanmo soma kai present ke ang tabu Udaan Career ini kaisa sang consultancy khulukjak abo ke education and job consultancy ta so Udaan Career je consultancy abo hanggang kai mane agin simino tongmani no bokhorogo okay hanggang kai abono tabuk in service khainen bagi to somoy nango so ang nije no omoni knowledge gain khainen start khaigata mane as an consultant ning tamo nin tam role ke ning tamo mane nin than tamo experience nin tam knowledge tong tona nang e obo hang nije no mane asuk je years tongmani abono ang accumulate khaigata brother খুব সাইমান মজং হাতো দিনো যে উড়ান নং যে সামনে উড়ান কনসালটেন্সি যে এডুকেশন নি আপনো কিসা তে ডিটেইল কে কিসা সাগরে করবই তাম হবো के Udaan Career main link hanga education and job consultancy so আপনো ত্রিপুরা বেস no all over the India so sang education consultancy ke sang tam kai sangora main link is in admission no so admission bolte just not only admission sanga student counseling khainai okay student counseling loge sung bini parent counseling mungnai tam link kai kobi kok sana thanga kai even any parents bota sin parents tam simon se sini generation ni tam chair 10 pass hanga kai only science doctor engineer science ba only doctor engineer ne porenge borta kono saise maya eke sini parents se sung asak saimia borne guidance ba se sung poriu he diba eta bor se sono doctor engineer sim sung guidance mangi sung ba mentality ba ne sung ba thango correct he engkang kai tabuk ang jahate yang porikha nukha sika tamno khaje doctor engineer simia kebang ma no tongo kebang ma course no tongo like neng doctor bani ni MBBS simia neng ko tam nai neng ayurvedic ko thamano correct neng dentist ngi mano he diba neng homeo thangi mano correct yeah, same thing in engineering but not only sung ke saimano civil engineering sing nok simi tanya heda ni electric tongo ni computer tongo mechanical tongo electronics tongo and even ni chemical petroleum joton tongo he diba ingang kai sini parents rock properly abono saimra nang so sung tam khainge o jaga bo sung not only student counseling sung parent counseling bo khayo so that pulla parents se sini first step kalayo parents bujika student bujinai student bujika hanga kai bo bini career ni bagai proper choose khaimanai মানে নর আলটিমেটলি যে কমিউনিকেশন গ্যাপ আপনো নর ফিল আপ খাই sung abono fill up khairi bota ke tabuk কে ব্রতে কে সংসি বনা নং যে উড়ান আবো বাই তাই সিন হাসতেও যে তমনি এক্সিস্টিং আবো নং নিতাম ডিফারেন্স sini difference hanga kai sin Udaan hanga kai sung no certified and legalized education consultant sung kai tabu o jaga sung je tabu khaima hai buibo khai phayo the only difference hanga kai sung reliable to be honest reliable consultant because we are registered consultancy ke o jaga sung kebangma expertise sung hire khaisa and sung tabu hire bo khai tongo and o jaga bo tabu at present sini logi 6 to 7 people tongo Udaan Career yes in timo 6 to 7 people tongo currently working and jotono je sung particular field ni expertise nango sung abono hire khai yota so mainly sini work job role as a consultant hangkai sung tabu na di sini sunu kebangma student and go student borok call khayo call kai sungo why sung consultancy to sung nango
but why Uran diba Uran ni tam uniqueness tong ab ke tangai Uran tangai sing Uran ti sim no khainai ke sing bong no sawo nai di nung choose khainai ke nung bang mon khaimano but in Uran no ke sing tang ba we boros o tai ki sung ba hai sung nong ni Uran tei e jeng ko admission ka ke sin is tam profit man sung no sung ta nor ni tam profit ke sing sawo nai di tam nung as a consultant no ni ni profit ka ke ni ni goodwill of your consultant diba sung tabo kaisa parents or teacher sung kaisa bond khai kya boro sorry sung trust khai kya trust khaima pore boro bai sung kaisa relation and bond ng thang payo a bond ne hoite no sini company ni sini je brand oran ni brand ni sini kaisa goodwill ng thang payo correct so a goodwill by a jeng je bond hoite je goodwill ma mani obon sini profit ta so that tabong na di ang bor no tabuk thokoka diba thokogai bong no ang inko kaham consult khaine reference liya hamia rogo ri hor ka hamia college rogo ge tabo aro thangai abo kaito tamung nai ba temporary profit sing nai abo thangai to bini a student ni career bo nostong nai o borong ni goodwill shares ge aro jamno no khaine heita ge abo tabo tamne sin aro temporary profit bai ang tam manai ba ang kun maya ang to nayo je sino uran kaisa mono ta brand se sanamui tong okay to brand singui tong mo suja ko tam gang to saga registered license hai diba mo ta uran career kaisa brand se sang kaisa brand sanamne mo to kaisa long term hai de mo to short term ya saun bage ang tam nang ba sung to jahate tabo consultancy tong mane sung kaisa service industry bo tong correct sung kaham service provide ma khainai so kaham service provide khainai bage sung tam nang sung customer by je parents and teach ko student borong sin customer kha sung borok by sung kaham relation nang kaham bon nang hai diba sung kaham bon ma hang je sung bo sin mon debo brand kodor ke sanam manai ta okay ang nin ko khana khub tong thokai se bra tamale nang sa samung kotor romoi tongo মানে ও কম উমরতা আং খুব মানে এনকারেজমেন্ট নমাং খা নি ন কাম ন গই কা তাবাং নং নি কনসালটেন্সি তিন সংসিবন ব্রাদার কা তাবো নং নি জাগালে তাম তাম সাবজেক্ট নি কা তাম তাম রক নরক মানে নং নি সার্ভিস র সার্ভিস সঙ্গে গাই সং পুইলা হঙ্গা গাই যেবর সং মানে ব ক্লাস রং সিমি কলেজ আবার কে সাইড ইয়াস আং ডিটেইলস অফ ফাইনাই সং তাব ক্লাস সঙ্গে নং তাব ক্লাস 10 সিমি খাইমান tab class 10 ke nang tab class 10 ni pore sung tam kham ke diploma khaimano so diploma ang ke nin kabang ma tongo ni diploma ni obo tong nai nursing o tong nai diploma ni engineering o tong nai and tai to ni diploma in pharmacy okay sorry diploma in pharmacy to up to 12 enga ga diploma in pharmacy mane kabang ma pula ke diploma ni phaikata next final enga ni up to 12 tabuk after 12 hanggang kai tabo abo buphang ni B.Tech hai branches hai kabang ma courses sang thang payo hai diba so a zorao na bisi student confusion of hayo je tamo choose khai nai o navigate khaimyang thang ta navigate khaimyang thang nai biang thana thaya ke a zorao na sang tam khai nai sang bono guide khai nai so bini tam nai je student in decision making through decision process to bini final decision joratai sang bono pura guidance nai sang logi tong nai bini ki bin bagi proper bobong nai sung particular college ni bona sung preference nai main ki botau tamo muchung sung abo nai bo tamo particular course na musung ta bo ki romni bo B.Sc da khaine musung bo B.Tech da khaine musung bo ki MBBS da khaine musung naki bo B.Sc agriculture te kabam tong horticulture tong ni na hediba aprani ni nursing mo tongo kabam tong general nursing abro tong so bini particular field bini interest bo jaga te bo particular course na khake babon kaham ke chalogoi thangai so that future pora pai pebe bo babon utilize heke bo kaisa earning ni bagai stable na bagai ta so a whole process singbini pura logi tong nai inga ka a logi simi boya sing tabugrom ni bo choose khaikya particular choose ko bo course na choose khaikya ke aba por admission tana nai documentation process ole nai sing documentation sing bona help khainai joto jan help khainai joto jan sing help khainai so por na simita boya sing bini initial stage to the final stage even botabo bini graduation pai phekya graduation pai botabo higher studies khaina musung kha tebo bini further studies apor bo sing bongno guide khainai obai ta mane bini pora pai asa মানে যাতে ব শুধু পড়াশোনা কনসেন্ট্রেট খাইতা মনে যে মানে বতাই আলকা যারা ওখান আবখান নাইছিনে তাবো গরম ni pora thanga kai joto ni financial status to same ya baksa to stable long baksa ke ba aba unstable tong nge tabu jeni financial kisa problem tong sung borno bo sung tamnai opportunity ri tamang ka kai loan sung service abri mano yes free loan assistance sung ri mano
plus जों scholarship ni bagay जों bono help खायमान Okay. ke tabo loan no hanga kai tabo romdi bo tamnai college particular kaisa kaham college angka tabo a jaga wo bin bagay kebang mitong tong kharang so जों ar जों tam khainai जों bono instead of rang kom college जों bono ko tamnai preference ma jaga wo जों bono ko loan ne bagay जों bono prefer khainai tam nei himba जों komo bo जों khairi manu je college fees kom जों abo khairi manu but jodi a college bo je jaga choose khaike abo jodi city by kisa haksal hai diba garo accommodation problem traveling problem thong last to tam thana gorok firo ge abo same cost thong thana plus student aro thangya koi bokam ge education no focus pora focus khaimeng thana so amage sing prefer khayo je bono sing loan by phano bo kaham college thangna mano abo haita but ses meso bo jodi porana mu sunliya mane je kebango arbo sing help khairnai abo haita mane main ke tamo sini customer satisfaction se matter khayo bo je jaga je course nana musungo songbon arono abo khai help khayo ta abo hangkai tabok sini kono particular abo hai kari je nung o college an thangni o course on pore di je bo prefer khayo tabo rom di bo Bangalore thana musunga rohon nai Kolkata West Bengal Maharashtra Pune nini Delhi je anywhere in India bo je jaga thana musungo je college thana musung bo prefer khayo sangara help khaine ke jore bo decision nai meng tongkha singapore ke singbono references naita je nin bagai mo sanai bo jore abono select haikya ke ba bin bagai te suitable ng thangta Gang brother na hanya sing pinai nong ni je uran je consultancy je norok ritong mani oro tam service rojak ke rom di jara porinai rok jara lekha porinai rok borok college rok ni tam sujok tong bo rajyo rok tong bo state rok tong abrok sono kisa sukurbi details ke saikena so sini uran career singbong no service nai abo boni free career counseling nai nge boni loan support rok singbona help nai nge plus boni je scholarship rok boro nanangkha singa jaga bon documentation singbona help khanaita er bade na tabok jore student first time bo jodi Tripura phatar porna thang tongka ke boto same bokuno saimangal idea tonglak bini hai diba to a jaga sini je uran career ni je sini executive rok tongnai bong logi thanai thangi bin departure hoite bin arrival jora bono pura sing logiri even bono sing college ra tunso ya kai bini je accommodation bag batao hostel ke hostel rent ke rent jori nanangka sing aro pura bono complete help kare nai ke tabok bo jodi admission naka tabo hai adi batabo admission nai thaka sing kam pa kya aba hai kare sing bini pora paya sak je kuno help naka kone ko batao bini nogo bini kuno problem phang bo faina pan naka heke je kuno bini mungsajak person issues panangka sing abo bo jodi bo suno saharka sing aro sing bono help khainai ke sini borok tabok rom ni Tripura tongnai sin Tripura to kabang ma sung tong he diba sing father thanga ke sini te kesa problem phayo tam sini fooding o kaisa problem phayo chamung sing a jagan chamung wai sing adapt khaimeng thang ka a jaga bo sing tam khai sing logyo manirok matalung extra sini je chamung rokta berma rok ka aboro joto borok saimiya sing abo high fooding rok sing help khairi ota je nangnai rok mata ke suppose bo tabo sini urande bo jodi admission naka nge bini pora pa sak sung bono logino rina rinai ever bini higher studies khaina bage bo jodi bo ulo bini nangkha bo help nangkha singapore bo sung bono tesa help khairi naita tesa counseling khai ge bini je better je bono suggestion nango sung a jaga bono recommend khaini mane norok bo bai tongnai te sung bono pura mane bini initial stage the final stage sung bini pura logi tongnai mane obo haya je sung bono admission khair ka sin kam paikha obo haya ta so uran career ngake nini ta hamnai admission ese sekang admission ni logi wo ta admission ni pore bo sung logi tongnai obo haita খুব খনা তো ব্রাদার কে নং কিসা সময় সুগ্রুপ সাসি যে bo jaga bo college rogo in ka specially bo course rok norok offer khai tabo sini Tripura to tamnai je BC bag je thangi tong admission ne bagai aro to B.Tech to B.Tech ne bagai bo sung help kharna jago tabo particular bo college do bin bagai tabo B.Tech nang khaya thang engineering khaya thang karo ni civil tongnai electrical mechanical te kabang ma tongo hai deba nini tabok to petrochemical faikya enga nini marine engineering mohni tongo okay baksa bor to khuz khana ko he diba so sung tabok sung a jaga bono counseling khaipuru sung bono go choice ri nai je bo jaga interest to abinai field of interest sung nai sung bono perfect bag jini je jabini perfect nai sung a jak sung bono roh nai ta ke er baden tabung ni phayo GNM nursing phayo nin B.Sc nursing phayo he diba ge tabok
B.Ed D.Led aborok je tongo sung a jaga bo joto jaga na sungpong no admission bagui help khaimano Brother ang kisah ni Consultancy wan nge aje course sama ni abo nana bagai basic bahasa zoro poran na education 12 pass na metric pass tabo nung GM ni bagui hingga tabo nung rom de 12 nung arts nai porika so arts ngai bagui sung GNM ro harimano ye science nai por nai pong nai bagui sung BSc nursing sung ro harimano okay okay hingga tabo B.Ed D.Led khaina bagui hingga to D.Led hingga nung 12 pass ngai nung D.Led khaimanai so B.Ed ni bagui nung ni graduation complete khaima pore B.Ed khaimanai te ke tabo B.Ed ni bagui hingga sung a jaga wo ni West Bengal Bangalore tenin Kolkata abo hairo sung ro harimano kisa reputed college ogonata okay okay nursing ni bo nguna nursing ni bo same sung nursing ni ke to sung Bangalore sung ro harimani a jaga wo tabo market to tabo direct sabana market to tabo price choli to minimum mani no tap package choli to 3.65 lakh nursing अब nursing whole complete package होता okay but sung a jaga sung tam khaiman ke sung bong no sin college of tie up tong heda ke sung a college je sini mane tie bolte abo haino college ya reputed college no sung borok bai thang ya ko approach khaikya asuk bosor sung je to khai tong mani sung amon khai tong je kaham college go sung approach khayo reputed college rogo je certified affiliated rogo no sung kar thang sung borok tie up khaima pore sung kaisa package tui faika the sin borom bagai ta easy convenient ngna bagai ta so je jaga market ta minimum 3.65 choli tongo sung borong na aro 3.3 kena sung bong na admission khari mana 3,30,000 by sung na complete package admission khari mana ta khub kaham ge ang poito tongo jara nai tongne rok borok save no disateng norbai kerengteng ketang norbai kereng na bagai ta nong ni address ok bojaga nikomaro kisa saidari manum sin address ngai Nandan Nagar abo Don Bosco school ningana wo nge aro kaisa FCI Godown hin tongo just aboni opposite kaisa building tongo aboni 4th floor ni room number 27 okay nge sin ne website batongo sin WhatsApp number batongo nge sin official number batong sung aro bo contact khaiman ke sung jodi office visit khaina nangka anytime pai visit khape mano sin aja consultant tong kabang ma bor kaham kino no guide khaya kuino no borok clear ke rohna ita okay angke ang tese brother sang sibana nango je khaimani aboni main ni goal ling yak objectives naharmung sin borong ni bagai abo tamo kisa saikhana nan and main objective haba na je sung education onek importance in society ba sung nogo je baksa hno pore pori paitam khainani pori chakri se maya correct hai diba tabok education mane no nang tabo job manani abo kuno hai ko ke education mai sung knowledge gain khayo tabrom de an thani chori tabo a education mana bagai tam sung proper sung channel in a sense like nang sina nango lama bahai ke bahai manani tabok angrom di ani particularly science field and interest krai hai diba ke tabang arts na wi bo ang tam khaimanai sung am proper guidance nango sung a guidance na sung pura chere no student no sung chere simina sung bong no pura guide khayo ti saya ko sung bono clear ke man bong mindset no sung clear ke ti phayota je borok toriya koi tamonai manai abo nawaya koi bong ni career bor bahika ba career sam thang manai oba hairokta nge tabuk a jaga wa romdi emne to kebang mano sung nugui tong para rogo je kisa misa pora khaina bor pora yakari ribayo eper ke bor porna se musungya tangya porna musungya phai reason ke tam guidance is agya counseling ke je jodi bor education importance na buji kha inke to joton pori nai correct so ani je main objective ke obono je bor education no bepare kaham ke situng tabo jodi education tong an thani kaisa skill set phainai ediba so kaisa english sam mane sijak tong je education jodi tong khake nung decide khaimano nung tamo sanai heda jodi nin thani skill tongo nung decide khaimanai nung abono bahai ke sanai ke nin thani jodi kaisa positive attitude tongo nung decide khaimanai nung busuk nung abono busuk sanai bahai ke sanai jodi wisdom tongo sin thani sung abono sanada nang ki nangya a particular jinis sung abo saimano so abo joto sini education by no related sung education through to sung a je wisdom je experience sung abo gain khaimano obaite khub khana to kano nang tai ko ekta question sung sibana katabo ang sungai especially student no nang bong tam kok kachar nai mane student no tam sanai na baite main ke do sanung ko মানে খাতা থৈদি মানে পর এডুকেশন বাগৈ
kiri di talasi di nung je jaga nung nini je musumu hobbies hede education ba kabang ma porna musumu kabang ma khaina musumu gari ba abono khaimano nung nin goal no achieve khaimano nin goal achieve khaina bagai sung uran career tongo sung nini dream and nini goal no sung help khaina ko achieve khaina bagai sung always available and always be there for you khub hambai ge parents ono ke nang tam kok ka chanai parents ono hangka abono pulia nung nini je sajik or sajla borong no nung sekang nai sungdi je borok tamo interest bisi tong hede tamo interest bisi tong borok bo jaga boni bisi muchung tam porna muchung tam khaina muchung abono sekang naikole yakoi jodi nung confuse nung kha inga a jaga sung again sung uran care tesa phaine no help khanya bagai parent counseling kha bo hongketa so sung parent counseling through the sung parents ono sung guidance imanu je nung nin cheraino bedike naikole yakoi borok khoroksa borok kotor hake nung tisai sana manai so sung abono ang mane parents ono ke sanamo sungo je puila nini student ko nini je busa boron no bujidi er borake boni je mu sung tike nung bong no guide khaidi ga a guidance sung nong no support inai khub khana to ke nang thangte jara samong hamya khaiton narok education sector on jara sam kamo education sector brok samong khaitong baksa lama hamya him tong tang nong ni samong hai rogon ta bong boy noro mung hamya manu ke nang aba hai borok nong ya aba hai group tong ron nang tam kok ka san mo chung nai de borok tam na ya bo bong ni bagi bo plus even student parents bong bai ta amte rong ni hoite ba ke katiman abrok nang kok ka sariman tab katina ke nang je fro je kuno borno na approach khayo borbo consultant hina approach khaina means admission education admission bagai nang puria jasai khaidi ki boro ki reliable na ki reliable ya hediba puila na de boro ki authentic na genuine ya jaja ke bong ni experience busu tong kri na di boro ni busuk fir boro no je preference rimani bahai butui abo na di jodi nung a jagao bongno jodi jasai khaiyawi yak nung just bongni je sama banya nung jodi influence ngai manipulate ngai horka kito nin career na nung nostong na hediba sobono main je kono jinis khaina sakang abono das kaham ke jasai khaiya koi abono epore decision nadi ke brother no thangte last nang ni paithak ni kok kasar mung nya ka closing notes jodi tong khangka ba nang kisa kasarti ke sanamo jong ke jotono no puila khulumkha jotono no sanamo jong ke tabong norok jodi kaham reliable consultancy norok naito guitongo tenor kaham college kaham course affordable fees by jor norok jodi admission anamo jong ke norok sung uran career by gadali mano emne admission to tabu cholin tongo tai hardly to tai 2-3 months tong nai ar missing norok jodi admission anamo jong kha kesini to contact number website address dot sung details ori nai noro ajaga was sungna contact khaimano and for B.Ed and D.Led ko tabuk this year se sobse ko this year no last season kalayo next year siming kai 4 years ni abo thang painai so je tamnai je 4 years khaina musungya just 2 years ban complete khaina musungo borok sungbai gadalaimano and abo B.Ed ni admission kai almost like abo com affordable fees ban noro admission nai manai B.Ed and D.Led Hambai ke asa sawin tong laisin brother nonam faim bagi belai hambai udarno no belage hambai kan nang tai best wishes ru ni uran je consultancy sin Tripura sani thinang teb kachang khaiteng hambai dara Hi Alex, nung tangoi mo ko'y tong siya. Compare exam to pass ka. Hay pa no late admission bagay tension ang itong ka. Oh, nung abo dewa na itong. Tabog mo jora tong ko. Uran career ni truth India ni Baham College admission na imang ko. Cha, uran kaya tamba. Tam facilities man aro. Uran career hinke education and job consultancy. Uran career ni truth norok manay India ni top colleges admission. They are facilities tongo, free career counseling, free loan support, and free scholarship assistance. And the best thing is no donation. Inke norok te tam na naising ito. Faidi, uran career ni truth admission na faidi.
हामबाय नरनो खाबाय हामबाय नर पाइथक जरा सोंबाय गोरों तंमानि बागै हंका आं थांते थांते आं कक गचारनाय नरक तिनि एपिसोड्स नि डिटेल्स टेबो साइमाना मुचुनखे आं आनि ओ एपिसोड्स नि भिडियो नि डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल्स आं जतो डिटेल्स रिरनाय आं ति नरक ककदुक नम्बर माननाय वेबसाइट रक माननाय नरक आं ति बरबाय गोरोंगै माननाय हंका आं आसा कक सावैनो आनि पाइथानि कक सानाय लेट्स लिसन learn and grow together. Hambai.